Kurugurio weru gwa sako ya urithi iria riu iretwo Anchor Sacco gutinamukirwo wega ni amemba othe. Aya ni amwe ya amemba matanyihire 5,000 aria maigithitie na sako ino na marekwira gucenjio kwa ritwa riri ni njira ya kuhithania mathina maria magumeire urithi. Kivyangu mimi naona hiyo housing ndio imeanguka. After imeanguka wanaificha nyuma ya sako. Kukoretwo kwina andu aingi matarahota gututhutukania. Ukaiguaga housing niretwo urithi sako. Ona ngatheti-ini kaingi wonaga kwandikitwo urithi sako ni irendia mugunda kana iraka manyumba. No mani ati ti urithi sako ikoragwo ikiruta wira ucio ni urithi housing. O mumemba akiheana riboti ciake cia uria athiururukitio ni sako ino ategucokerio ciuria na ona matari marahingirio maundu maria marenda sako ino iracenjio ritwa. Na tunafika huko kwa housing wanatuambia ati tungojee washughulikie maswali yetu. Mpaka sasa hivi bado hatujaona yani dalili yote. I've been moving around every office. I've told that all my money was invested and I cannot get it back. Igeria ria amwe yao ria kwenda kwehera sako-ini ino maugite ni riringite ihiga ni undu wa mutaratara uria magirirwo ni kurumirira, no na kuri uguo murugamiriri wa sako ino ni etikirite kuri na andu karundo matiganirie sako ino. Mimi nimezunguka kwa urithi, sipati mtu wa kuuzia. I have 20 kwa sako na sijapata mtu wa kuuzia, and it is about like miaka miwili sasa. Ningetaka kuuliza watu wa sako, nikikosa mimi mtu wa kuuzia, hizo pesa zitaenda wapi the end of the day? Rimwe ni ukuona mumemba ni oka akienda gukua mbeca ciake nigetha akahingie mabataro make, no ni kuri angi makoretwo marauma ni tondu mabataro mao matinahinga oguo ndatariria hau hangi, no ni hari na gicunji kia ndanduku kiratuma tuone ni twagereirwo gwika undu ni undu wao. Aria makoretwo na ciuria ciigie migunda matigana kuheo anja kuona murugamiriri wa sako augite ciuria icio ciagereirwo ni gucokio ni kambuni ya wendia wa migunda na nyumba na sako ino ndihutanitie na kambuni iyo. Is urithi finance housing finance going to be separate or I'm confused? Uhusiano witu na tiga gukorwo ati tuombirwo ni urithi housing neo maikarire the magithugunda magiuka na memba na magithugunda na makianjiriria sako ino ni koretwo independent na ikiruta wira wayo kando. Sako ino ya Anchor yugite mari na mubango wa kwandikithia kambuni yao ya uguri wa migunda na nyumba niguo mahingia mabataro ma memba ao. Ngirifotra Inooro TV, Jitagwo Gathoni, Wajihia.